Nivelacije cena su postale svakodnevna slika u Srbiji. Prvi sudar sa poskupljenjima čeka vas još od ranog jutra kada hoćete da kupite hleb i mleko ili ako pre posla svratite u pekaru za doručak. Uzmite samo koliko vam treba dnevno za doručak, pomnožite sa 23 radna dana, pa se vidi koliko odlazi mesečno, a to nije izdatak koji ide u porodicu, nego izdatak za mene samo. Nalazimo se, idemo gde je jeftinije, razumete? Idemo, recimo, Roda, ovde negde šta je jeftinije, tako nabavljamo, razumete? A i razliko meso, Familija Market se pre neki dan, juneći but 452, kod Matijevića 500 i nešto. Slanina je skočila, ubi Bože. Mora to da se proizvede na neki način, ali plate su definitivno problem, nisu cene. Pa nemoćni smo mi potrošači. Ja mislim da to uopšte ne zavisi od nas, bez obzira što postoji ono udruženje potrošača. Pekari navode da su bili primorani da podignu cene hleba i peciva za oko 10% u proseku, jer je, kako kažu, brašno u avgustu poskupilo čak 2 puta, sa 20 na 34 dinara po kilogramu. Pored hleba poskupili su i mleko i mlečni proizvodi za 5 do 10%, što je izazvalo i nestašicu u maloprodaji. Ulje je sa 80 poskupilo na 110 dinara po litru. Cene mesa i mesnih prerađevina skaču svakodnevno i različite su u zavisnosti od prodavaca. Tako, na primjer, kilogram svinjskog buta koji se do skora prodavao za 340 dinara, sada u prodavnicama Maxi Diskonta košta čak 475 dinara po kilogramu. Zanimljivo je da kilogram jabuka u Maxi Diskontima košta čak 129 dinara, a kilogram banana 104 dinara. Ekonomisti kažu da nas, pored rasta osnovnih životnih namirnica, očekuje rast cena konfekcijskih proizvoda i energenata, što može ugroziti gornju projektovanu stopu inflacije od 8%. Ona konstatacija ministra za trgovinu da ćemo imati mirne cene svakako predstavlja jedan nonsens, pogotovo imajući najavu ministra Škundrića da bi moglo doći do povećanja cena gasa, a uz to imajući ovakav talas poskupljenja u avgustu i sigurno onaj talas koji nas očekuje u septembru. Pri tome ne treba zanemariti i nepoznanicom su neizvesnost oko toga da li će doći i do povećanja cena goriva i to je velika verovatnoća također i da se i to desi, tako da uz novo povećanje cene energenata i neizvesnosti oko kretanja deviznog kursa zaista ulazimo u jednu turbulentnu završnicu kada je reč o inflacionim tokovima u ovoj zemlji. Ekonomisti upozoravaju da veći skok cena tek sleduje ako dođe do povećanja energenata kao što su gas, struja i gorivo.